o lo ka ukari aku lava kelo le medi kele le medi ale malo la tunu e medi mai atu langa la fa fesiri fa moe moe o le sikala o IT ia ele mfayangu ka au ngaka pe ang fa ku ia ele ang ngaka lava le fa tau va ia e ka ku fo so ka ku ska ko hinga ele le ia ka ku o la sa o maruru ele vanga manga fa al mele tu mako ia ufiwa ka di mondole so telefon malo si tata tu ia fia malama kelo vaenga fa sinonga mea malava ia netu la malo so fu mania e manatu ia ole wa ifu ke longo lupe fui ia ai mata lupe seunga ia ali seu le yaso ia tu langa tu tem faiva o malo si tata tu de vaenga pesa e nga kai fale e pesa e kwa mauka foi malo ka ya nge yaso ya wai umal manuia nga wenga ide lo fo malanga le yo le tua malo so fu manuia malo fo lau ia fa filo ya tu a fa au sius fa va sa vidi ya la tu mai mai fo ni fiafi di fiale loko ka ko ke karkala ngoi le fiafi mle fiafi ia pa mana va minga wenga ke lo ya o stadia le e kwat ko kai mia ke lo se fu ia puka ke le va a fa valia auto okay lo nga fa mo nga fa ia tau singa foi ia nei o le fiafi al ka mama ki nga ia mala nga foi ma lolo sa bi ia le ri ia o mai ane ia so no so o ta mi sanga la ia ka ko ki fa fo ia vi inga ile atua ia lo na lo fa le foi nga vai ia ma lo se fo manu ia al ni fiafi ai ka ko ke le yo e ba nga ia ka ma story le ia ka ki o fam sino ki sal pa se mala ka ngoi ai inga ka ma story la le ke le mo ai fa si siranga nga ko fa manga ko wa ke do e mu do ale mo se ko fi fa ro mo ka fa si siranga e va vea nga ma ko yo kilangi stato ai nga yo kilangi nei ia le sa ni la fer ka ko tato fono i kala pole oats le fiafi fa le fiafi ia kulang fo me masangi ia afia mau se fa so ta ia le ka le fionga de tato failo tu sia te banga o lo tasi o li matolu o lua fitu lima mo nisi fa mtalanga ka ko fongo le faila sa me masangi IT so ia ma ku fai ai kis ma ku fa wa le skala ma ba ku tupe la ruru le faia ka ko le tulang masan ia ile venue ale Oats Club numero balu ia I ota hu fia ko im kala ko ia au tatu fono le sala fai en ka ko lo vai akilangi o le solus fu balu vai aso fofo le la fa tatu posiba ia o le wa mbawa mai lo ke ba ku fa sisilanga le nga mai o le amata se fulu tai au le ka ko venue ia numero Iva Fatasi Dominion Road ia le venue o le ka ko Manhattan tu sa mau ia vai aso fu ka fa sisilanga nga ia ma fa ka ko posiba kala skeki kwa ngefua teno au ya kala skeki o le ka wo me hol kala skeki fa le ko si vale aso faraile nei ia mele mo fa ka kope ai ngol fast kala skeki malia le afa ia tato posiba ile aso lo sfu masina uno lo ngol as fale nei ia stato so sani foi ia wal fa mo le road show sa mo o le no foanga mo fiwa ka su e mele o le no foanga o le fa lima Heckley Avenue Christchurch o le ngo meri ngia kwa fo i le tamari ia e manga o mia le tu telefoni ia male taimi a makai wa le sa fa sisilanga ia nga fa sisila e le lopola taimi le sfai le a makai e manino mara mia la ko fa sa mai la fionga a Lucia fa sa mai kai mo ko o to fa mo le sfai le ia lo mo le address o le sfai le lo winga fa per sfai le lo por pola su sfuru longo winga fa sko posiva longo winga fa le po wa la story se ase ai se bo la sfinga winga e mana bir ko fa sa mo ko fa silanga ya ai le to fa mo le fa ya bo le posiva o ko klaskeke dos pulu no ai se kai mi le telefoni ya klaskeke ya ko fa sa ola kiki marka ko me le so fiwe ka ti ya medi ya ka ko Saint Joseph sangata Josefo ya le foi de mangingo mo fu ya so ya si o kaya fasala nga me le mangingo ai ka sempre bangu kia we fasala le mai ya so ko fa moi fa ngoi no se laudi mas futa sanga io le a onga fu ko lise sanga te Josefo a skaria mangi filam sa bo o le ala ye yaso e malau a fa pe o e ki sa ya onga fu ia
telefo ia tupu matamari isa o tawina lea onga le wa nisi ufai fi au nisi ia ufai mata yo malo ia iso isa pa mia o la audi St Joseph ia o tula epa ia telele tupu matamari isa fua mai o la tau so fua o ina la kulisi sangata Yosefu o le la tau fa mo fa ya se tema ia o sionga lavi le le pola o nga ye mong ki sa mo esen be ye mong ingo dasu ye marka ko pe area so fa mna tuatu o la solusu ta si la stona yo la fer ko fa mo ia le lua le fiafi baru PM ono Shoring Street Daily City CA 9404 yang aku ngai mangingo le widungo ia le atu filo e marka ko ti marka tau ya e mau wala vangua ko ke ruru lima ma tau miltino fa lofa ia ele o avangua le au bawa ia tachala wala ia foto to maftanga ia pawanga ka fa sisilanga ai ora ka ku ira ka ku ori ola sona lela sa o no ka post mai yang lela ia ia ko ngaula mai ko ke por ke masange fengo tio ka ngai uso ti si ma ole le manino al tulanga fa sinonga lela ia sa kolor ka yau ia sa fa nei fina ngala ai ki mo manino ma tal vai de o ma fa mama mo ole mela nga kupu usanga uma lo le ta yau fa nei fetu na inga fo lele nga kolo pole vala au ke ska yau sfu ta yau le ai le ka u le le vanga ta nu fo ia lo ia tu uma lo o la wo mo ka malawo le me lo ka di ma wo ma pi ai ko so ta ia tu fa sinonga mga o mier ko mai ko so ala pule ta wa o le mela watu ia nga ko ke lo ai le se me ke le fo ile ai me o te fia mga ko fo we can't we cannot we cannot deny the fact that kalasa there is conflict of interest ile case le ile penka ko tina inga e ka ke fiu ka ke sa e masifo maka mafai ave eso ka ko mafo e yai lava le so ta inga fete na inga po so kanga ile case nge ya manga kola ia ele fa pe ofisika la fo le la ta ti ile ele swinga kele o ka yao yo mo ni maula ya ma nga ya la mau e ka kele yo le li poki so kanga ko fa manga ko e bo fenga lo ngandi bo isal me ko lo mafo wo mafo o ko manga kua le fa mo nga lu e fa mo nga lu sa fa ile ka usanga e masina le ka ko manga kua foi o longo o le kangi longo o mei mari mongi o ko lo ile make sense ka ile pesa ko le ko fa funga o ko ka lo ile make sense le fa ngor ke si le ila ya ma fo fo ye e manga kua kangi kanga kai ko ko ala ku ole prosecutor al makanga luengo le o fesidi o felo ia kanga kai ngakangi ba ile ka kanga ku fu le mo kanga kai kangi even longo itingo onga o ia la kangi it doesn't really mean that ole aku le lo ia a leo mo nga ia e le ka ka fu nga ku le lo ia a leo mo di mo e le ka nga ku mo me ola ko va ai le kis e pi ka le tarfia ngai la ka va awa so se keisa fo le ave fam sinonga kan va ka ingala por keisa pekinga nga la ku pekinga nga ku ila nga lo ia sa ku la nga lo ia nga ku me fo le prosecutor leo ora ko sa fa mo dianga sa tu fo ile ku nga iva wa eren fa dua ku le nga ika ko mo ya tapwala ma papa anga paure ora keis o le fa melo fa ko ai lo ngole kangi a le sa ya fa ton wina le nga fa ile keisi o le ke involve le fa ko ngunga e fa so suenga a o le kangi ko sipsida man fa ko ai se ala wale se lo ya ku mo le fa nga ya o longo wingo leo fufi leo ya ka ya kangi because ele fa peori mongi o fai pule le la ka ko o kilo le kele o feso ka inga e ko fo i mai fa masino le fionga te fa masino a me ka karangoi ele o me pepelo o me amonia o le nga ko le nga fesi dinga ile tau sanga ngi sa fa fam kalanga longo ko va fonga mai lunga sa fa sala mo le radio Polynesian
pasala lau mai i le kio a mga kua le peio la auli le peio i la auli mga kua mga laku le skala peio mai la auli o longo nga koe kalo sanga le ofisa o loia siri ele lava le peio la auli awa pa au sorts assistant from the Attorney General recommending the imposition of a departure prevention order to prevent the minister from leaving the country without court approval. Mga kuala le mere le nga mafua nga koe fa popo ia peio conditions o la aule mali to. Kusa nga la kule skala kala mai yo ye leo. Ai koe la kulongo le ia o. Ka ko vai le ke solo fa ko le involvement nga kanga kangi me le ka kilo fofo. Ai la ku ka malo koe ka sanga lo yesidi. E manga o. Malanga upu fa mai. E le fa pea e mi ka ba mangi. E le fa pea ai mingiska ngale e ku ka umatu sa le lo. O ia le involve le case. Le ga fa pea ka ko le makanga si ai mo me lo ia ma le va ngai sa mo. Ka si ai la ko mo mai. O longo le ka ye vai e kangi i. A leo ia le nga fa ku ko e fai mal ka sanga le official o le loisidi. Le la nga mai pe yo sia. Le nga umai funga. E fai a o le nga fai unga o kalasa. O kalasa le nga fai unga nga le nga i wanga ko o lunga le. Le Supreme Court. Le nga ko be sei lo nga remove ai le mele le travel documents la au le mali to. Ka ko vai o le o era fai ko la dia. Ia lo umaka ko. O le ka ke vai ku. E pe kau esa o keisi esa le fainga mo fa mai vala au kai awa le yo lo ye le fa pe mo meu pe ko va ai me fo i o male le ngai fa va via le la o kai ala ko fa wa ba de wo lo fa wo ta ya ai le ka lo sanga le lo ya o le ka ke o mo si ti lo po le involvement a longo le keisi o le ka ko lo uma ku sa le nga maka mai ai le vala wo fa msinga ka ke le lo longo le kan Ase ala wa tu wele lo ia leo mo longo. Wai kusa lava po longo. Ele ka kau fa nga ase lo ia alam ka nga ruenga leo. Longo winga la so se mea in e fa nga se leo e ku wale lo ia leo. Di mongi ele o se leo. O mei ele o se leo. Ai kasi ale lo ia le ku la imula fa nga leo. Ase anu fa per fa nga le kis. A o upula ia longo fa. Le ka ko ke lo ai. O pungai fa nga. Fa mai ia nga mako wa ku o ka wa ku la au dia mali to. Bole mawa e le fa ma dia mawi nga ba. Nga mako ki ku ka vali mali o ma kala umai fa mai. Ai o lang kala fa msi fa mai ngo fa ia ku nga. Wa si i lunga le leo le minsta. Mbe fo ringa mai ika. Vai upo lunga le fa. Ko yo o kai minga fa mai. Ale ma ngai ala le mele nga mai kali le statement di o le ave kon from singa. Kusa o mea umayo. Si umaka ko lo fa makala men kupongi. Kangolo kalasa tinai le. Kusa den kan sanga kula auli. Imeyo fa opopola vai nga ya. E le nga granta ya e kalasa. Ko e apidi lo lunga fa msinga morunga. Le nga ave ese mai ele le travel langa travel le nga pen le ka off. O kalasa foi. O le sa fa from singa mele lo fa koi e le mafainga ka kotina inga le fact e ele fa soka inga kalasa mari mungi la ngai lo loku fa akasi e lo loku fa akasi pe loku pa langi pe loku wa se ilonga bo dese me pa ku lo wa fa fu se ilonga bo dese me pa lo ko kwa kai lo mo e vivi i fa akasi ka apo le a fa mari wa lo ko le fa pe a fa mari fa ka inga a fa pe ko o loku o si wa sa mo uma ke misal pengas ko di ai longa ni palang el loku a failan mari wala loku ele fa pe e o nga ko kala loku palang le e sa o mea umaki a ko ngwa fa runga ki a ko fai ko fi loku o le fai si a voida le ka fa ko la nga mai i le fonga le cha pipi o limbo i ko nga meia o ke lo fa ko la fa pe la tua ia a o mea nga ko kupu ka ke lo fa ko pu ia kala o le ma nga ia la o le kadia le loia anga nge mai kadia le lo yangi le ke sire kumala vainga ya ina wo tso talo sanga ku le ya le fiunga tama tai lo ya
ma ia fam kalanga mengole o le sau dunga tala mo ele le fa makala e mangingo le le ka ko o le keyword lo ke manga ke moe te so fa mo o pone o le kala mali only mention la auli's name once i ko kongo fa msingonga a o le manga yo upu fa ngai mari le sau dunga inga ko va inga fa tala mai tau tau vaso dia o le wanga ngi la le ngo ko do fa ia ngai e yung fa pala ya fa sa mo kwa Defense Counsel Richard Martin for the free yang ngufong submit ang submission ng fayangi submitted that Marie never provide any evidence to implicate his clients any obay nga umalaya clients in any conspiracy kusay layay masimya nga provide Marie lang statement ng file leo lenga ka from Marie pepelo de fa nga fa Sofia fa may lalakala ang Casey elay masimya o ka uaya nga clients ba ilan fa upura the only mention of Laul's name in Marie written statement read out in court was meeting at Laul's office. Pa wala mela mention Marie. Nga kawan Marie fa aluan le. Pa wala mela kawan Marie lang statement. Ole la ko filo inga mala Audi the office la Audi. Ito na macho. Nga luim Samuel. Masivay mafipuli ay. In her written statement, ilang statement lang fa Marie said that Lauli asked her if she saw the accident that killed Malitino on 2021, 23rd of May 2021. Marie said no. Or kala Marie fa no. Mga kuwa oy. O le statement liya. Ele fa liyo. O le statement liya nga fa liyo. Leo le pi ikaw mix up mayay de kelo miya. Le fa makala Marie. Ile statement liya nga pala ang kong court. Fa maya. Nga fisidi ako lao dia and then from my lola Marie further stated that Lauli then told her that the matter reached the court. Aka nguol maka upudo kala Lauli marito nga sa nga Lauli marito. Marie aka nguol maka upudo fa msingonga. You have to tell the truth. Edi fa alaiva kuso mele le wala au kong from singonga. Ilang written statement. For my Marie, ngola ku o, for my Laudi o from singonga, i ka nga ka umya mo. Vai for my lo mali, Casey. The Casey pointed out that all Laudi did was encourage Marie to tell the truth in court, and there is no evidence that Laudi conspired to change Marie's mind. Ngal me ami ko ngala fa Laudi. Fai nga ba ay, look out from singonga, nga fa ay. Ngat ka wala true le fa ila uding fa IP ay paul bia tell the truth iya nga kang lola yo le kakuko ko ya ko fi nga wak fu la iya fa may ko le fa kulo ya fa ko may ngia fa pula i malingo lisi they only came out only in the picture much later than the ko may muding ngia la va nga ya ala wo umanga fa yakumo dia ngai kuwa kuso le fa ko apia la mun mai ko fa ko la ile o Catherine kuso le fi nga bo koi Catherine argued that Marie never presented any concrete evidence in the court that both her clients conspired to have Marie lie for them in the court ele ai mase mea umai fa makale Marie leo mamea o akangia mai ai nga faya ko nga client sila vai nga umay mari ka nga suila ilay masin no fam kala kusot kana lele aki ko then kanso mapusuot sanya yung ya mapusuo pointed out that her clients li of at malama was a superintendent with the police force at ilimele may bangay yar sa ngore lea ngalaku Leo stated that he responded to the summons because it was from the cabinet minister asked him to do the investigation education. Lela nga laku dunga fa may layay ole fa alo dio ola nga vai genuine He believed the summons was genuine after he saw the minister of police for Walo associate minister Fipulea ia malila aule malikomisinga so ola nga lava ay dio ya fa ola lele wala
o langa ai le presence o la vaenga le so nga kere I faia se mea vo le there was no intention de fainga nga pe ha they were there they agree with him a o kala I fa sa vo de ya o kala la vo le vai male usunga a o le mori maula le mari le ko fai mai mari ko o fai mai yes ma nga yo le se fa adua lang fom kala mai mari menga le fai la au le mali to fa kala le mali to nga ya a anu fom singa ka u le mea mongi penga eva ai peke eva ai alo ka u mea mongi and that's ole switch a ko le case le ala ka ka wa ai ku pe ka inga ka ba ibentie ka mi ya ka ilo ya who knows because o fia o lo ke fia fa wa case ilo wata tonu fa pe manga ya ka lo sia e fa wa awa le ya le ala kunga ia mangingo le makole vai ia nga awa le ngi ko yesi si ko yan ba ia skala ma reading ku ole pecho le talo mo lo ke fa kala ku ia le during the cross examination ia le wo fa fu le Marie responded with the same answer that Lauli had asked her to tell the truth in court. Ele ngaka la kusile le statement Marie. Anga ko fai ku le cross examination foi le officer ko ya Marie. Ake wo so markala Marie. O le kala la Audi for make out. A ku la il fam singonga ka un me mongi. Only the truth. Nga le me mongi. O le ala le ma se me o kangia mai. Nga fa o so la vaenga ya Maria. Nga paule mele apia mai nga fa o so. O mori maua leo nga fa 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 mai mari. Nga fosi not fosi ko refreshment pula pe nga fa ya leo pa me nga sang le ala pisa mai so o ya mai nga a me nga ya bo ele ko ngie fa me fa msionga a wale valid o nga o le wa ka sa o mari wala nga release mari ya mari la ko ainga wale ka uria me bo suila nga o le bo suila mo ni ma a le ala vai pese mai nga fa me yere ko ngie se ya yere ko ngie ya nga wa va le ta ele ma fan ko ngi fa fo meia si lo nga bo ma fam singunga a ole winga fo le lo ma to tanga le maka fam singunga le ma maro le tunu ka ko ke loi ele ko ngi fa fo le la ko ki ko so le ki dia a ko ya le fa ko ma loya le ma se kala fa so so la audi pa nga pa wa nga le le men se le ngola audi le swa fo la audi le conspiracy le fa yi a le bo avaku o le avaku fa meia le fo ko mai la ko lo la le ko yo ke le se kala ona o loke kari ka paule me loke ki fo dele inga nge ikei o kalasa le nga fai al pe o la audi mua le nga in va vai longo a mai o lo ya siri a o longo kangi a ka ko fo ya kula le ngo fo kala makanga ai se a lava ai se a ko ko fo le prosecutor leo mo kanga kaya bo kanga ka public pe ministeri mo a mi pe fai pure te bisa fai pure o kanga ka public fo pinga fo mei o longo foi sa le kama ku ele prosecutor leo sa ka ka nga longo e fai sanga ia lo ye ese mai ai se a o ku lo ia wa mangu lo official lo isi o official nga lo fa ko ele make sense ila va mo paudo se case wa ku lo ia leo mo ka nga kaya kede lo po lango kede va se ko meni a ko nga ka fia nga ku fa funga e so se mea ku la iko e ka wanga alu e fa sa lo ia e le se mea la ku fure lo ia leo o le lo ia le ku la mo leo mai le official lo ia sidi e ku la ia mo di ma leo a o ka ngaka the main ka ngaka ia le fe ka ngisi e ma of ka ngisi ala o la fa leo la ko uso la e act leo on their behalf le ko o le malongo ale ko makwa ki dia mai le involvement a longo mai a makanga le ka ma fai fa popo pe yo conditions la audio mali to a le fa ko ai lo nge ko ru va ya so ka ruai o longo le ska ka le kangi se va ai le ye a o ka lasa e lo loko fa ka se mari mongi me ngang fa ko e le ma fai nga ka ko tina inga le fact o le ka ko ke lo there is a conflict of interest in this case especially ya la na fiunga ile famsino ia le kau ke vai le case e ki ngala lava nga pala lu mori mau e sa lu mo kau ke le ko oi for me le interest mo me pelu but I'm not interested ala me le kupu o ia la kangi o upo nga fa nga kau ke roi o me fa ka ko ki lo kasia
ngā laku loa li o vaku me ia malau le male tō lako kalangoa, pang kalangoa le leia. E rei whapea ngā uwhai ngā avere whede ai. Ngā uia lau mea, ngā kulo kalangoa mwha walo, ma a, lako uma miska. Whamairoa, ia lela ave whaisua suenga, o le mera ngā kupu. Ngā malonga whaisua suenga, ala ko wai alau whamaila ko, langa lua ka koiloa. O lai lau ke pungi ari mongi, whawhenga koiloa, e ala wak ulo le loia leo mori mongi. Saka kaunga la kuri mongi msanga lo ia wai se mela aku e fuare lo ia leo mori mongi ma me pe anga sao le foi ngol kes malonga fai le wa ku ngai me sao markala fa mai le ai ma se me fa ma dia ka ko ko fo ia makanga maka ko kilo me le ka ki ai nga fa mai se me o e fa ma dia ia ko ya lo mari se va ko ya lo mari sa va io sa bueru ia ma si vai le ni mori anga fa ia nga move on, life goes on, let ngā kaimi. Ai se la le mea wale, inga koe whai morianga. Inga wasau, o le winga lau kala. O su e ngai ngala ko whaia. Le nga uma release, o vai ngai le ainga. Ai se amenga le inga koe whai inga wasau sa mwelu runga le media marunga tau tai ai. O le fesiri ranga, o le fesiri uma aka ko mawhau. Ai se o ngā wailoa umare aku ngu le ngori mongi. Wailoa le ngō longo. Waka u aisa wa o mea uma ia le li dilo. Fa fe kaila fa waru case a kongwe e sa ofa angi formele langa bo suile a bol mau mari a le mea mongia o le case le kau ki o le kari o mea vai foi le sa udongo folo mai ia yang wari kau sanga ngi wai ka ngaka ese foi mea o ko ro folo langa lungo le sa foi mele makanga kau sanga ngi ia e mo muso ka ngaka e o le case le e o le mali o la tari atu au Wai lar kala longo ringa fai. Kumei kala kamaro langa interview longo le observer. Fa manino te malo ya longo. E vea ka haka reka so ka kon ko yu laso. The Ministry of Police has requested Attorney General consider imposing departure. Yeah. He requests the following section, pay conditions proposed by the Ministry of Police. Next. Yeah. Samoa head of police clarify charges against Cabinet Minister. Olungolenga fayan mere la so iwa Januari 2025. Lenga sa wa lungo le media fay mai. Lenga sa komisalo ko mga kuwa. O PNM News le. Ala fo ilungo isi news fay mai. Kamal kumalolong. Awa pa aulong itina say charges against la audi Almalia George Mitch should not be mixed up with the case involving the 19 years old. Ako koe fo ngi makanga. O le waka ko mai ka ko mo fa me fa la wuri. Le wa sa fa mai le bongo fu vai mai case. Ale fa ku le lo ia. O la kangi. Ka ko vai la sa mo me le fa ko ako fa fo nga bala vai nga ia fa fo nga ya wala ile bongo. O le me le ia. Ele ko suia statement le wainga mai ko lima suma ku pong su makuple ko koi pe vala agua o la ko statement nga ku ele ko fen ku suia la nga lo i di mo ge si malo ya ka ko piku so po ala vala ngi si mela yo fau ele fai ko suia bo o le mo ska ki wa kula ka ya ele fen ko suia la ko kari o me ale i man ko lo mo mga ilo lo fa ko lo ya ele ai ma se me o le le conspiracy le i de mo ko fa a ves mai mo kai mai mo kai o case dia e la ko o le ko asi masias o le manga ia baku la ngai mo uma ya makanga kai ka ke roi ka ngakai fau ele e vai fai o mo ma le wo o me ka ko vai ko le makanga vale involve a longo media uma sa for mai ile tunu fo mai esia morianga le ile o morianga o maliu o le hit and run ale sa wai fam kala mai malelilo ka ko mangaku o kau sanga len ke ngi ku fa le case o ia le si men kangi le ko a sa wa fa ari mai luma ia uma fai pe o la loka ku la au le mali to fai o pe o a sa ka malo ko kan o ia le kangi ele o sesi ba fiu fa mai kala o ia le kangi wa le fa sa uma no spepo le fai ka mo our also source assisting from the attorney general recommending imposing departures prevention kusa o ya nga o kangi loisi e ko fa popo ia conditions ol pe la o ya la ver case le
a le fo lau ka ko va ia ko ui la va le manga ia kes o le ku ku le this is ele make sense out ka ilo ila wa ko kere la ka mai de mai mo mai ma la to fu lo ya a sa me wa ku le lo ia le mo ka ka ifkangisi e se me wa special ia lo ba nga ia wa la nga ki wa ku fu le lo ia a le e defend le wa nga de they should have their own lawyer langa ola kong fkangisi awa anga le fkangisi o le mea mo ia nga lu fa ko nga umanga faia su enga le ava ko di o nga ava ku lo su enga le se me o ku di le va ya uma ai anga le saula sa mo lu nga I kangi ro longo kangi mamei kangi mari mongi le la mo fai mo dia nga ya ale umai funga o le wa ku le lo ya le mo le ava nga ya ai sa ka ka ngola ko su ina ko lo ya o ile ku o ngi mea e fa ko fu o ile ku ya mea a le ki dia e mo moria ko e le lai o ke ya o mo kwa maru so finga o lo ya ile leile na ka ke lo ko fa se lunga a le ki dia o pungi o le kala maringa sui mga kue e fa sa bo over mar ka usanga ri ko vai mari a ile wa nga ya ba fa sa ko pui ya le ya ki na sa mari fa ku ponga fa makala mari ko kongo waru fa lo la auli o kala la auli fa me kia a e alu fa msingonga penga eva ai pekere va ai ta urmia sa ka urmia mio kong ai ke ko lo fa ile cross examination ai ko repeat ko imo read kala lia fa mai fa mai la auli a sa fa msingonga ka urmia sa e le fa ko ila auli fa ye nga e ai pere ai ka ser kala la auli ba wal mio ke mga fa ai alu ka urmia sa ba vai didi wa ko ar mere o ika ko ke roi o le e ko kong la mio chung a fa ka mi dong or ke si dia ua ma ko nge foi ma ka ko cheno po le me o le fia e se langa fiunga le ka ke ro se le ka o ve le fa pisi le fa alo le fa pele le fa alo a o me tu chupu e fai la kom fa ka ingo rongo winga la me le o ngisi ya ke si umba pe le a bo ma fa yanga ku lo wa a fa pe fa ma singo fa nga ku po lo ya pe ke lo fa ka singo fa nga ku la lo ku pu me ya o isi la vai nga mo le sa fa sinonga ko sa lo ya ka ya ka ko ka lo yo ka o fe ma o ma nga ya yo me o ke le ke ngo pa lo me fo le lo ka le fie le fa nga so longa o nga le ngia me o mo fa me ko ka ya wa ko fa mai ino e se ta ma se happen ya ai unga ka kia ya o le la fa la ka ya a o me ya ka o fe me ya a ke aka e ya ku so o le la ma ko ya o le ma nga ya o le ka o ke ma nga ai fai se ya me ai unga me ya o le la ka ko o su o ka nga ka ya o a ko nga mo mau ya mai o le mo mau a longo denga makua sa o fa fo mo kwa nga fo ringa ko ngole o ko house le ma se me mo le finga kala le wa mai le main witness wa ka ya a o le lava ka mo fai le fionga le tama chai lo ye la fa nga ben ka kire ko ia o hang si me ko mai fai e o fo ka singa me le manga ia fo ia po kala me chau chai ang le la ma ka fa nga lu ma e le a inga ni povi le me le o la me le al povi le sa wa ile ka ua mai ale ngo ele fa sa mburu ka mai povi ka wa ile wa nga ia o povi o me nga fa sa ngai o le va o sa mbuelu mai mari mo o me ala nga po ka o fe po ku pola kang o me ka povi nga vai o mar fanga a conspiracy le ia e o ma o ke le la pa si me ko mai nga le alo le kai ia par anyways a ver fa lo la nga le lunga ma ka por ko ai kako kakalo awa kero ko vai o ma ko ma nga yo mere wo o le ma ko ma nga ya ka ke misale o ka ya o le ma ko lava ka pe nga ro ya lava ka ko mo ma ko lava ka ko mo ma iyo ya la ka ki la ko le van ka pe nga mai ya la va nga ya le sila me angi lo va ko tingi o mo nga sorry e wa sa wa fa sala la ngo fule le su nga lo ya ngo sa fule ngi o kan ko su ya sa ole me fule lo fa ya o ngari ku kom ke lo me aya ku fu ere ro ku ole fionga ya Catherine ole la fa ka umur me she's a leading expert
international and national and international o le privacy law in New Zealand. So o le tele o cases whatever o fai kau mai le history o le case Richard ele so me kanga yo fora kingi dia ele ngo fa ko e travel ele nga ko fa singunga a facility ngia la dia fa inga wenga pela ala ke de for ka ola kuskala a sila ka usa ole ngo mainga o le facility ngia mainga o le anga va o le case o sungari o loia pe case pe pe po le alava o le loia pa wale mea e gei ese singa o le facility la me wo mai le lengo fa alo fo de fingere le Australia o mai fo facility ngia fa mai wala le vai o loia o ke o foi ka kamar kengere o mai ka fa nga so mai la walu ko fa so o la me so e fulo yo pe case e ai ma sa fa so so disrespectful le ko inga, and you are so unprofessional I launga wenga le fai ya ka ya maka mai okay yo fo au ile mafai nga fai ngi kingi ye me fa peso e sa ole upu nga onge ka kai manga e ke makifa manga ku marango e te mativa nga sa rola ye ngo I wa sa mai au la nga wa ire ka disfo ku nga la me la alu fo mai wo e pingi kala sua a ngi fo ka ka se mang ke ro sa mo te mingi ka ku fa nga paro ko o le ka ko kilo ye wa maka sa lunga ka o ku so mea mai u fa ka fa reanga e le ko ka fa ku so lo garam e le fa ina ko so se ku sikala mas e o fa se au matato se ku fa ka kamlanga pa ki e le se e le fa ina ro ke lang a o ka fa reanga e le lo sa fa min me fo I pe alo fa yaku o le aku fa siri ku per fast se mai mawa pe o yai o e ke ia wo ka fiki ka ka ya ku sa le siri o ya ka fiki ro ya pe o sa fa ya ka fa ele yo hangi ka ngaka fesidi aku da epangi kupere cha pipi fast pu ka usanga ele yo fesidi de tau tua le yo ai sia lava o mai kurkure kupere fast de ngi mea le malo ele ngi mea se o mea ka fast a ole ngai lava kurkuri mare upunga fai to fine ku do fo sko fin ku skala e ma ngai fesidi o kere ika ku ngafsi fa pe le o fesidi de fa ku pu mangaku o kere ro la pe de ka fa ku skala e ko so mai fa fo for the way facility open question a close question e mai facility e wa ola nga wenga la tista la ku ke o fu e kam fa e vange mai va mai fa fe pe o le la ko wo lo ke kupe ka 100 milion are o ko kupere pe ngal milion ai fa ko managing mai e ka ka ko singa la le mari jo ma te mari va le kala o le maka upu de ele o se maka ufu ile it's not about money on milionga ya on lusu se le fengo finga manage ai mafu mo kanga e mafu mo kanga ka de mere kwa ko ke ni o kere ika kere le o kere ika kuskala au fa pe o ngo fasili so o kere ilo alava pola moa o pisa I pere kupe o amo le fast ba ya ka ko o le fa ka ko fa mo o ka ko e unha kupe le fa mo ka les ke keras fa le foi ma ko fa mo va ya so le foko a uma ku mer pon bo imbisia ko fa sa longa mer pongi ka lo fai si va mer pone fa las fa le si mo ka mo posta ile o mer pongi ora si va le un buenga le va ngale anga sa anga rua go e por ko le api le fa ko fa mo nei la so beso nei o le ka le fa ile le skama ya America Marina Band le va la mele le anga ile mon no le halu soro fa ka kope so fa ka kope anga lo ko fa si siranga se mo ka po sa kurunga ye kulanga nga o ka mingai o for langa me fai sa ka wika fo ya fa I me ya sa pre fai anga lava lo ka ngo ka ngole le ya ka video ai fai but wo ka vai ai o le wa se ele mala mo le atu uruma o lo se pe fai mai ya me fo ye ya awangi ka ko kan mai si menga me di me kanga kai me fa sa la solo fa halwa ka ko kai mi ka ko kala ngo e o la tunu fo o la ngo mala ku mala ngai ka ka pa me o angi fa ngal ba ngal pe la me le o le si me ka ko fa manga ku fo ka ko ye wa le mai bo mai ya tu fo ma ka ko ka ima fa pule o le tofio sale aula a fa pe o se le au va tu lo la fio anga sala mumbu
Io ka ko yo sala fai. Oinga ave sharing for sale aula. Afa pe yeso lo kolongu. Afa pe o sale aula lo kofi. O sale aula le pule. Ah, o sale aula o resi pule o le ngofo a pule sala fai. Afa pela o sale aula tu lo po o sale au va o sala mumu. Aleke mai moa marka ko live le pongi aleke lango ispaki. Ia ko fiti. Nga orfa mangaku. Ele a fia se so talanga lo fina ngalo la waya kakaunga. O le mea lenga manga o le fast fai e ile me wakupu. O le mea wale kaungu ai mea manga kua fo ile whakua la au le mali e tui kongo le palimingi. Ki nganga ko rola e ki ngano ko o kasi nga ngongola au li marka ko ruse furu. Ia pasia tu la fono nga polo mise la ku. Neng pasia. Kula fongo whenga paloka. Nenga pasia lenga kula ilunga ma. Nenga vivesi ei. Ngau mala au li kako kai ma le rose furu. Ia whakaungu e o fai mea ia. Ai onga uva ia kua, wale ai skaku. E popole le lauri al mali e toma ana rosa mal kako vaenga, langa la kung fulfula. E le popole le vaenga ia, kako koe o iai, e fua ia lau fifiringa. O le kula fongo lea, fongo ku fa akasi le pa, ku sa recommendation al komiti fa palmengi fai. E ku fa akasi le pa maloko fanga. Sila kurofia mem kula epa. A fa awal kula fongo lea le kausanga ngai. Rongoinga kau wafia me mai, matula epa. Va ai atuala. O le kula fongo foi dea, nga polo misi le fast, a keu. E keu al komisi fa pan me, komiki fa pan. A va kula recommendation, e koe fa fo ingo fo sale aula. Ko lo umal vaenga, le misi singa ngoi, o tuala. Nang fo kuala la kamo mai sale aula, imba unga mal vaenga la. E musu la tuala, a wai kamo mo mai ngai ma va au, se o polo kiki uma meia. O ai la ka ngaka i o ka fiel manuia le au le kumaro. Anga o au. O ko uma sale aula mamalo la fioanga tal aula le ava ama o sila ye o inga ave sel fo sale aula o le chapipi o inga kam fai o le fast o ai bole ka ngu o fie me la fa ko e fola mai me ia e on ira ko menga fai o le menga fola le fast ai ua vale tu lima le alofa o le var kange ron ko finga ave ya le ko vai de ko ingi kala nga ko ko paroka a e mai mo mai a e manga o la paroka ka ko le fa fo o me le ke fa manga ku okay lo wa ka akia o mai laptop por kombiki ale al ka ko pa ki mar ka ko nga ka fa manga ko fa fo i uma mu fo sale aula fa fo sale aula paroka ka ko fa fo yes e possible ka paroka ko fa fo menga Yang fo kanga kai e serva ia la ule mari e toma la vaenga ia. E serva ia kama ia. Ole old school la. A fula ku por ke me fe mai kupi. Ma ko la i kanga kai karango. So se me fa yaku. E fa nga kala nga wa ilea por ke vaenga le la macho. A fe aku la au de ka pa ki. Ya no ko yo fo. Le ala boka u. Le fo la u mai fo la nga fa. A ka ko ka ngu fe ka ki le cha ku ngala ko pa ki mala ko nga va ka. E pa fo pa ki. Ele ma fa ko o le ngia se sila tinu le fo la ka ki ka ko me fa ko a manga o la ka ko o ai ka ka piko silinga i ka ya ka ko ke o fo ka sa mo ye ko o la ngola va nga ya ala la me ka ko Facebook ka sanga ka ke ka are ko ke o la ngola ele ma ye lo ngai lo ko wa lo fo sa mo ai la tu do le va nga ye o la ngola ko fia la ma ko ka am ko la ngola e pa ai lo ko o sa mo Buku mari dia ko fio ki o mako. Le lango le fast. E ma fai ngai paroka ku nei, fai se si fai nga. Ia ka ku paroka pe ka wala ku ofisa konsula, pe o meye fai e kakangi sila. Pe ke ngofo Amerika, pe ke ngofo Samoa, pe ke ngofo fela langi. E fai lo paroka ngi sila ngaro rifa fai lo paroka ke am ku nei. Ai se ame ore fai e Samoa ka fai dia. Aska mai Samoa. Ai se ame wala nga mo e ka fia so mo paroka Samoa. O mea umaya. E ma fai nga fai o le alme le fare ko e le o le system le wa o le muso ka nga kai mai e kala ngoi nga fai o ke ro fai o ke le pepelo ko ke ro fai fa ko ke karienge fa pe e fai nga e ba le ko ba ko le dising ka ko ngo ba nga mo ri mau si so ngeri me ke wangi na ri ka wo kringo fa makala mai le iva su senge nga maka mai ba kala ka le me o ke fo samo e ko e pa lo ka le cha pipi ma ia ngo sa moro ko su ko sanga iwa su singere e kula belenga luka la mas fu arele a korpa ya ingal fast arele bo si ilu kala mo ku fa kala por se fu amera kala kale e fai ngo fie ka kala CEOs ma ACEOs because ke kelela ko komi
a le va nga le la o mbenga fa mai eu fo ile le ka kungo ka ngaka le ile ya ko pa inga fasta le wa tapo ku pe ko ko ai mai de fia ka sanga o nga titi ai mai fa nga ruenga yo pi nga ki nga ko ni la ko fa mai yo ho pisasi ya sa le ya o menga mense mes kamari ya mai o fika ko pisasi e nga ngo akwa ia le vai nga ola mai al pisasi de nga me fa nga por ki ke ku epa manga ko nga mal paro ko maro le fast no fiu fiu ku ri fafo e nga nga ko i fafo ka ko vai ku nga mo ko e vede mal pa al pisasi de i funga de a o mare per fare io ka ko vai ku o ka nga kala vangi o le ausa tu lo o le ausa ma ka ko le chapipi e nga o fa la ko fungo manga ko fa ola le ia ko yo ko e ri mele e kala la o le male tonga fai e ka ua le e ka ua kile pisasi ai le ka ua fa por ki ka kala ngol pisasi o me tua ye ka fa nga ruenga it's a separate entity ku say a separate pe e yale la cooperation e ku ye fa nga ruenga e la la mera ka fai nga ko ku le pa fa so ka me mo mari chapi pi ko e ya ka sia va so fa le funga ku nga yo me le ye skala le vanga ki pi ku pa fa nga ruenga ka i kala e pe ka i mo kala ai le skala la mera kupu o le kai mua nga koe eri mai ai nga koe kango fo mal pisasi o mal kai mi o kele ro o le loro ko nga re oi por ki ka kai ai fa fe kai le inka ngeki o le wasi da fia mai se nga ko ai ngai kua ngai ko ai ngai tua fu didi ia o koe wala maka mer ko ingai kua po fa le aru po u ka mau manga o le ala ku le live ro fa pe ro fa pe ni se chama posuri e sa olari le ti ori amo ya pa lo kari e la mani pa lo kangi sala fa yo o le malo ya natori ya e mo ya o ka ya wa malo su le ya asa ara ko va ko ngas fumang ku pu afi ka mari ju ye le ai ko ngore lo se ka vai sambo se furu e fia la ka usanga yo fa le ki yo ba ke salo ko ke mo ma wina le la tala le wa fia ka usanga ka fa no ngore medio ku se la mo pa lo ka se va o la malo su ya ai o me ya piu malo su le cha pipi le fanga ku pu ka wai le ngare i lor pusa pa loko o le winga loko la mero ke mga alfast danga e maakio o la uwa ai la au del mali e toka ko ka i amesi ana rosa ma lo vai mai e ka mo wela ko dei e fa pe folo mega ko o ko nga mafo fo ku so ai ki fo e ka ser fa ngol mele uma e ka ser fa ngol system le fa i me ya uma ki dia le lola pa loka a malanga mai fafo nga e malanga mai fafo ki di ki pe ngi sila se lo fa ngol fi ya akara ngoa kui meo tara basement meo o mo meo o local area network ma wide area network e ma ko ha mnge fo ya isi le ko ngol pale menge ai mala na isi va nga ya le ka ko kai o nge nga nga misia ko nga la ko ngi bo mai ai ti ki pita cha support e ke la ko live ale le wa so la ke lo la ilo student long i lo ngoa e red o lo ngoa i le mkanga lo ngolo e nga ku oi pa mala vare i e ko ngiki me nga ka o system o network kala malo e ko ngiki ai ati ko ngiki le winds e ko ngiki male airport e ke ala kula e me fai sa mo e fai ngo fia vai a pari tong sala si o so ya pari tong sala le sa fai le kama to matsanoro ko le fai le sa keri ke fo e ka ye foi la nga yo kala kama ai ki fa penga ka ke ka do asu e ko ngiki o mo tara pe on be kusa whakaikai o lo official parimia, not official parimia, pa peala o le revenue sa moa, o le malaiva alele, o le statistic, kusanga le madiwa kanga ngei, en sa whaimai, ia o mai lo official whainga paroka, abe se kiria le ingoa, pare e mako i maukua le whainga o mele wha pisini whai. E ma whairanga whai, whainga o fia e kau kere koe au kurembe, o le o koe kau sanga, o fia kanga ka mariu, fia kanga ka mai whafo, ia a koe alua le long way, o se siake ku fale mai se siake ku o le ofisa fa mamonga nga me fore ye le ofisa fa nga paroka o le menga mali war kangaka o le mer fale mali we fai u mga stamp official le sendi ile ofisa le fa mamonga se le ofisa fa nga paroka kiria ai wala fa ile fa pe ngalo nga se le ye fo i mo me ko computer mo ko i code nga fa nga o le kai me ke sendi nga i lo o nga sendi nga ke fue wala ko de sia fa yang sen fo ye ka ki ke ko nga ka de o ye pas ko fo ye a fa pe o nga play computer ngi e lo le computer o a fa pe o nga ti tingar fa la e lo le nga ti tingar fa la a fa pe o nga sen tingar fa la le o e lo le i ese la nga ile server monitoring e firewall se monitoring
ia ma le central la le man ko so computer ile longa CPU pela ka me le le CPU o le central processing unit e saula maringa ke sa process mo mera in and out nga la ko ko ngikiringa ngiki po le network a o le server a ko le i e sau mai le inga ke ko ngiki umayala me ia e monitor la e ke sau fa 24/7 mo be mo po kalami ke le walo mata mafana ula tunu o le fa ke sa ko kelo ka mai kia me sa ku ufa fo ka mai kila iki ai mo ko popo ka manga ka loke wala bo ngor generation 4 le au fa ko e ma faina fa ese ka ko e ma ka ki ka ko la pa loka le ka ko vai ku ngai me sa le ga ia marka ko forensically e ka kalkal mo ke ro me ka kalkal mo ke ro aso ia fai ina ia mako i mausadia o ngi ko la ku se si o malo mai e le fa pe for fast a pa lo ka la ku ku la me le cha pipi o pa lo ka nga a ia sa a pa lo ko mo la se pa ki sa a pa lo ko fast ia sa a wangi mo ya ke ro me ka ko pisa so oi ka ko nga fast o me ma ko ke manga fa ke lo ala nga manga o ka ko pa ki ai ka fia e le lava nga ka piko silinga le fia ka ko pele cha pipi fongol pale menge ku mai lunga ya fo ya mam vesta mari le la na nga kula i mela nga fa mai ya la fafo yo fo ya di mong yo pe kula epa la la ka ko ka ya le fo va ki ele o nga fia me ele o nga fia me ka ka i fafo e se ale wo o la ku lo bo man me ya o le tala le na o le upka wo ngai po la o le mari toa o fa yo e mari man this is mako yo ka fia le me o se meo se ngai yo ka ko kai fa fikai ya o ko ka ko nga fast o ska dia ngai o fa tinge mai mo me so ko finga Anastasia ka ya o ko o di o fui maono o ko uma ia nga ala wa ku afkai ko lang afkai ko wa lo fa ka ko pa ki e fa ngo fi ko nga luinga ni o ske ngai ya le o Anastasia sole o mikiafu ofu pe nga fo o ska dia Amerika o ru ele maroro isi poke video ku poke check saku ele ka fa fa pengi o lai fai ku pe me fa pe pe nga foi mako ngi sila mako me sasi ya le fiunga le asi wa le asi ke ringo so kai e fai les kala ka pe video ku le po pro kai va se tima e mo le vanga mo le fonga me enza o mai ngongi ka se le sa mo ele la van maroro ma sacrifice fa mangui ya le atu ya o ko fiunga manga yo ko wa inga o le siva la le la fa ko siva me le pone ele o me le pongi a ko al maka fale o mere pongi e lima su kasi maka fale le ainga le a berpone o le siva mo suita wa mo ana lofi numero lua apele un boenga so fara suita wa ya o so ka ko unga o le aso to ana inela so rusu ta se uni Springvale Community Hall i Osborne Avenue Springvale 6 p.m. 12 a.m. Marina Band $25 do fale price mo fa ilunga price for the siva manufacture price mua price longa lua pusa pisupo fangu malo si mai price longa kono pusa pisupo o so le ngase ri fango le siva le maka fa la le ya fa so tai le numera o fa ivo no tolu lua ono fitu o fa ivo no tolu lua ono fitu ma ia fa mo ya o le wa maka fa solo ya iku malo ke lo foi ya si mo so ka ingesio ma ngai ma ku foi pure and the other good news today ang nga mo le su ma ku malo o ale pakai ku pa lalo wa leva ngo fa akari meni media pia fina ele nga se su ka ku le kwai ko lua i le o su ko le o ya o le sui wa le pata o ko se ma nga yesu e nga au le ya ke ngi ko maka ngiso ya le la mo ko ke ko sa fa siri me tato sui dia ko ka se le ko sui le au va ma le sa le so uso ya sala paulo mo le sui o fa la rupo a ko ro ka ko sui ke sa le pe ki fa sa ka ya ya o le sui fa aliodi o le o itu pa tu ale paka pai lalo ya sale au mua utu falalafa sa musu a maile ti avea ya ole ngole ole kako fai pule o vautonga Rodney Jang
tama sisi ole tama ita ia tala bo so fu ko mai ka ilo ke vai ko ia o ka ko suinga ka ko masang ia ka ko murka ko pas ia ai ai sa musu a maile ki a vere ko kele ngai ke io o loto ma fina ia ma le usa musu ko kele ka ko re ngai ia ka ko ngar ka ko suinga ko ai o lewa ia ma ko i fasal anga mua ia ko ko sui fasal anga lunga bua yo se mangi se kats yo ma ko fanga la fo ma ko sui ko fanga ia ma ko sui fanga para sela masina lupe ma ngai le respond mai al ko kele o se matutu maro fo i kuesis ia ka ko ngalu nga fai fakas manguia fo ngai ka ko ai ngai samo ia mai so ka ku fo ngi me ka ku ke manga oi ia mo se di ingore di ere pa u fualo waf ere pung sale lang ira ko ku ia wai lo fo i fo ngi la palapa o la ma kongi la lava se me ro wafu di lingi ia ere ai me se me fa pe o ela silfanga le ku le ke faia malo lo te fa mauni ia ko pa u ko am pala se ku manguia ia ke oi ia ka ko ku isi o tato tunu ma se ka ko paki ka ko ka kalo mo fa msinonga ka ya ka ko kalo fo mo ngai ka ko ka yo le fa solo ka ke o fo ma ros ya ka ko ka ima yo ngi fa msinonga ya re fo ka ave me ngi yo le kulanga le fo ngol ka ko campaign ka ko ngava ka wi ma ka ko road show ya na ya ungol va ya so ngi ko fa manga ko ka ko si vale a class keke just in case wa misi ke oi la fa tu fa mo la sto na as for really ya si confirm makai ai mar si ba si uso ya lo si le si ban le fa mo ke le fa mo ele linga ku sikar ko lo ke manga be le linga ka ti le ba fa o lo in malanga kala pole oats fa ile le oats ngai uso ya pena ni ma sa ya Frank Sola ba to fine ya mele na ulino o le alu la ko tua yo America man awa ke mi si ngai uso tenyo ngai America tenyo ngau malanga ngai uso nga ya ko mo se ko ke fe lo ai le ka ko oats pene le ka fa i do fo le tamari yo ka ma o umaya yo fo dat fa i di da ka ko malai lo pen si uso ya swafu ya mo fo ya vongo fo ponga ulanga umba ya o ka sa o nganga ka ko tu sa mau pen le so ya to filau sa mali ya mal mbalo fa i ya ngau ko so sko nga me fo ponga ke le o nganga mo mal so tato tunu wala wari yo ka ma o umba yo o i pespalangi vidi me ke fa pronounce o po ima me ngo ka mo sen cueva ma o ke fiwa ko feika o ko ka ma ya nga o tau tua ya tamari o se tata tulu ya so swangi fo ma se o so la ya ro se la ko fa mo o le fa ngi usila ya fi fa tau sau tiki se ko le ki le mai me le ngal manga va mai sa lo ko pero e ke le lo ka nga we ka fa ka si ku ya le se po tu sa e mo fa ke fo ngi la ka fa lo ku di sa mo sa ko fa di si me ya lo wa nice wa ka ke le mai mo mangi po ya ora fa singa mo ka fo ko usul am ya ma lo ngo sai ma ro nga ru nge ya so ya fi ye le ka ko karo le ko fo men ma ro se le nga ka kingo ya ma fo fa ta ma tina ya fa le la ya mi sa ka ko fa fu ya ngo le ma ru ka ko fa ko ko re sa ko inga ma lo ma ko ka ya fa se la ya puse la polisi fu me ayanga ka ya le fiafi le ya pa ya le suai al ko inga ma lo ma ko fa la sa ka fa bu so nga fa ke le me ango ye ri ko fa ya ko ro fa ya nga lu ngol tau sia fu ona ya ta tu tua ma tu tua ya fa mangu ya le ko ya o ko yo ko ki ke fa e de sa fa ka so mangu ya ka si le ko inga ma si lo ma ko mai lo ko a ko ya nga ka ko ngure e ke fio ka fi fa mangu ya nga ro langa solo aku ya ki oi yo o la fa na ya ngai po ya ka ko fa ya mangu ya ma lo ngol po ka ko fe lo i ka ya ya ro fo ma le nga le yo le tua pa manga lo foi se upu wa de tau tamari i lau fa fonga nge fiafi ya o lo fanga o lo fange God bless ka ki te ano manuel po